Maka dami po Allah Ta'ala, ya saya berikan rezeki kepada saya kehendaki. Dia nak kada walingi dali atau milodong. Pakai padong apa sugi te dia naga ustaz mamotor. Maka pelak lutu manan. Iya. Ani sama nang ustaz si Pak Dongan na sugirangnya tatanay ni gari kong ustaz to 5 pacaram. Akan agay baca na to sugi. Tanan na podangi pada alalin na dia na sugi. Iya, madari ako loka Kalimanta pa ang kajamaah ko nasa tabi pa ustaz. Pasilili ka Pak Dongan nga gawa din na to sugi. Aruani o to na. Milaw Pak Dongan nga sugira. Nenon rin mangilo to di ka o to na. Ini memang Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa bekerja. Angka tahu pada nak tambah SD na liwa ke kana ke baramparan. Maka nama sekolah dia nak kena beres ya, tulu kami kanting yang mondro. Dia nak kalau tu sekolahnya tuli na liwa mi. Magi na niya, madece de gaja sana, natanya meto ya sa pasugi tahu tania. Ya komeki ya kadarajata atuntu pa disanang. Iya kok sugira po nga latala matur. Nasama makana memang saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Ya dia aja teman pendiulu kok mak balukin atau syolot atau 5 patarala makana kasi dia baca-bacaan. Aja na urusan na po nga latala itu. Kapo to ko mambalu din na metaralon tapasula matala nasa puli memang yo nakarawen ko ita mo pa dia tinanya.